Nào tôm đất mà tao cái tử mày mà solo de la que no rato solo nó pindi đâu khai lọc đó là chấm đâu là cái gì nhẹ đang đi công đâu là bằng cái và cái men đi và con đồ lăng mà em có đây em đâu đồ một rồi đặt cái nào cũng hòn rồi đi em đặt cái là bằng hàng hẹp tiếng các bạn để hút lập bút bằng cái thang thi rồi thang thị bút bả mà là lọc bị plasta mà không phải đi tôi porfai crazy ra minute cap lomalan no tomon charting là cái cyclone cái bang penanchok litum dak nilip homosti Wilson Crew SGB area lepen dak Vito Kalini SGB area lepen Panjan SGB area tuk kowe don haru silkep sose hemtun ahem asarnung par Punjab lo lepen penangan ahem abang ni tum theklong nona tum ta theklong lai hem se tami avipin lo kasi lake natural calamities lake majokta khangon he natural disaster lasi men tuwi lason ke bang pena jok penangan ahem tun ke avipin lo lasi pini tuwi ni birtak long ke long pen CM sir honorable CM sir finally labang so birta pipit lo pen alangli tong se kot pen DC la pen civil SDO tum pan pingkhat si alang tum disaster management pen pini bang netcap tim nang toy si pini pa survey lo kasi pini litum kadome survey at pen itum hisap ke long atengke bang don pharo silkep sosian dulo kasi alang tum pan non kadu at least hai ta de tum kuri bom lo kan disaster management atim ben setame alang tum list kuri bom lo kasi alang tum pan puthot rehabilitation of pan alang tum pan tum disaster management through hai pen tum ang song pot hai ko kasi ningduk memi setame tum kuder lo nan ke long ke dam tang ruinia aprang ko lamati long ta lason lo ta pen la det pen tarapung long da lason lo si non to we setame lason itum khenong lo lasi itum penangan tartum isung khonang lo lasi prabjin pe alang tum puthot government pen compensation ke long ye fansi deli tum lam pon bom lo pen pini he setame deli honorable CM sir fan tapachini lo la pen honorable itu MLA lo deputy speaker Assam Assembly lang kan setame pachini lo non mala hamare tabi pin no tum phan ke kusong do non elitum theklong lo don pharo silkep angbong prai don thongke bag do alang tum hem awi pin ani tum theklong lo salang tum han immediate relief camp PJ phansin elitum chingwai lo la pen non civil SDO tum alang tum katu ko relief camp aphan ke nang yason an tum wan bom lo si non longi bak adim ni tum relief camp selan nang kokko kasi la penan parta alang tum penap dikang bong tok skot pen ang tum nonomat tum tarpolin setame PPG phansin tum chingwai pon lo la pen la det pen puthot alang tum hem puthot chikim je phan la pen alang tum government pen kelong nang yason an setame tum
Penape itong dokumen sa itong pangrumpo lapen ang song sa tamin itong pacini po.